Io e moni lava u bole pese o le Samoa o le Samoa o tātou uma lava fo'i o Samoa. Ia ai manatu toi whaawauria le amatalia fo'i o le nei au nanga masani lona aso whai o le Blue TV. Ai mai o le tātou programe o le tautaiae ma le malo whaiva o le atunu tautaiae mnuia whaiva o Samoa iso o se tafa o le nei kerope. Ia mua i tā pātou lia li tata suafa manu malo ke riso e ofo lofa ma fata lofa tuai ya te utu samo le atu pelo le atu tofi o le atu no e fa me melo iai e o fiala fo e fita lo lo iai o fiale o nga ele ata fanu o le si fanua e fe mala nga iai ia ma fa o pe ai lo tato utu e se wale manu masila i so tato utu pele o lo tato tofi samo ofo lo fatu ma fata lo fatu ai asiata male amatali o le tātou prokalame masani a fiafi o vai aso te itasi mai. Lawa songa fua se ia whaiwina fo i le nei aso wharaile. Aso wharaile nei aso lua se fulu male hali la songa aso sumar tasi a o ki kilo kunga. Ia le na lo sumar tasi o Januari lua afe lua se fulu male. Lua malo le fulau malo fo i le pale malo le whaatotoa. Ia tiu te mawhaiva, wa e manuia ngaruenga o le nei aso sa fita i tunga iaisi o tātou watunu. Po whea lava le ngā ruenga o fisa le malo, o fisa tū maoti, ngā ruenga company te tele, ngā ruenga fo i whaaloto i whale, lungo le ea, lungo le vasa, ia e mese fo e le fonga ele. Toi whaatalo whaatu asiata mo o tau, no whaatini o tau salama malu o Samoa, ia e o mamalu o pai ua taoto o sialo, o mamalu fo i e le toe mawhai e se vave, ona toi au talaina wa o le papa lava o Samoa e le solo o umona sua fatuli ia pa io si o tātou watu o to pailango ia ai fa solo le tātou programe na ona ofia fe lava e fatalofa e tātou sponsors lango sua e o ila tau fo i o poutu toa e a fuai ona fa o pere unanga lau Mona TV e le aso Pacific Asia Money Transfer le ngata i leo le Pacific 40 Maritalo for voucher OCA le o kamuta Oceania Career Academy na mangele fa pe fo ile mota Samoa pamukesi i Samoa i vitele ia maritato o unanga fo ile le kalena koko kalena ia le maftanga fo i poli na itina fiangai ngo ila tau lo fiangai ma le fatu ai ngai nga luenga fa fatu anga me se lavo le toino le tatu koko Samoa fa malo atu ma fa talo fatu le porukalame ia o tau le o mi mai lungo le api folinga o tau la vo ma mai le tatou Blue TV ai me se proclame ia so te tasi o le tautaiae o tau e afua ai ona matou fia mo fia e fai atu nei proclame e afua ona ta fia ia ona tau sasangi fa manuao o atou komeni fa tamali o atou share o tatou proclame o a u malava o lau fa malo si au o lau tu alalo manatua e tā ora tau pito la au. E mai sia ila tau olo au mai ala tau komeni fo i e whaamaro si au. Ia e tua lalo, e fautua. Pahe ka uma whapena. E tolo upulo. E a tonu ele mo wasa utaimi tele tau whaitau waile ano noi. Ai o te tau tino lea upumoni. O te aru le fale. Taimi fo i o le fiafi. O uto e tau mwhai o te whaitau o malava. Ai e whelani komeni o te vaitunga e pa o papa le tūlanga fo le ngangana e sala le ngangana e whaungaina ia manesi o finangalo e mai e peye lama manatu ana i se isi fo ima ia a e vai wa ele ko vai wa kiriki es ia o te io e tu o a ua fuai ona vesea na tu inga komeni e se wale manu ai tanga i ngalu le o se tala fo le fa pe fe ya tu ina ia pa o papa i lo finangalo ma fa o ele ta ia au fu te afia finangalo le isi e so finangalo pe ele akri ai fali ala u fautuanga au a fu tatu fa talnoanga mana tatu malo minista o ila to mana tua ele fengo fia foi nga duenga na itanga taulo o mai e taulo golongo ma se fau ma vanga fa pena io o a fu ipa ia mama malu le tatu watu no mana tua e tu lo tala o Samoa o le lautina laulele o le ngalo le na vaenga e tupu ali tangata ilona no umalona fo itu malo ia mai o tatu u mai tupu anga mai ni alo ni tupu mani tamali me la le ia to tu ala lo atu ia tatu lo komeni ma
ya tautuanga ma utou vai nga whapena. Ai, ia le to telo to suafa. Ia le lo wina uane e whapiki wa ele fia me tau. Si ele o bisi ia o ele vai. Walava lo whapena atu. Alanga e fia se lau komengi. Ia e si le fia ai. O lo tole na matua tumu le nganga fia mai so pulenga. Ona o lo sa afilu o tātou proklame. Ai se tātou asiasi momua. O le ua whaasahuni mai fo le tausala. To fina ia Gloria Sanchez. A wafo le tātou update masani. O tūlanga i le tātou koveti. Ola, talo falava Gloria. Malole soifua manuia siata. Thank you so much. And happy Friday, because it is the end of the week and tomorrow the weekend officially starts. So I know that a lot of us are very excited for that. And tomorrow it seems like the weather is going to be exceptional for a beach day. But for today, the COVID-19 updates are as follows. So vaccines administered to date. As of yesterday, there has been a jump in first doses by 1,216, a jump in second doses as well by 2,389, and another jump in third primary doses by 103. In Pacific's people, vaccines administered to date. First dose 96% and second dose 93%. Now we do come along now to hospitalizations. There are 23 cases in hospital, 4 in the North Shore, 7 in Auckland, 7 in Middlemore, and 23 new community cases, 11 in Auckland, 1 in the Waikato, 8 in Lakes, 2 in Hawke's Bay, and 1 in Nelson. Now, Samoa has also confirmed 10 new cases of COVID-19. And here is what we know. An 11-month-old baby is the youngest confirmed case. All 73 passengers were fully vaccinated and did not test positive before departure. Thirdly, passengers who tested positive since arriving in Samoa are now in isolation and all are asymptomatic. Now, lastly, test samples will be sent to New Zealand on the first available flight to determine which variant of COVID-19 they are dealing with. Now, if you are in Auckland, we did move into the orange light last night, and here is what the orange light entails. At Orange, people can continue to do everyday activities. There are restrictions to limit the spread of virus and protect vulnerable people. But you can go to work, school, gyms, places of worship, restaurants, and many more places. Now, most businesses can open with no restrictions on number if they choose to follow My Vaccine Pass requirements and only allow people with My Vaccine Pass to enter. If businesses choose not to follow My Vaccine Pass requirements, there will be limits on the number of people who can be in a venue at one time. And this is information taken from the Unite Against COVID-19 website. Back to you, Asiata, after the break. Talo for voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just go straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga pisilio le tau. Ole la fo me ole pe tala oloa. Ona fa anga le fa tau i oloa e nga mo le ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa so fu tau e le sia sa. Le kia foi sa we mo mawina le foi au nang fo ala mai le talo for voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi. Ile voucher. Sai mo le talo fa voucher. Ua mau le aposio se wa fine. So se paro loa fa ngo fie. A me se le tfelwa i mala telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo me cash. Ona ino le tamao le ainga. Fa te tu la vole talo for voucher mo le foi au nang fo fa tai. Na lu la le som sai. Fa tai talo fa voucher. Teki talo fa voucher. Hi, my name is Sora and I am from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes.
I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read a plan. Toi whawhelo i atu sa moe lau whawhonga re vaenga o lea fia whili tātou proklama re tau te iae o lea ua toi whai mai le tātou proklame. Peo na o whailoa i le taimi ua sola e le ialu le tātou malolonga o leo le apale mai le tātou malo. Eo, o le tātou malo le wa isi sila mai ai. Ia o le songa ia fui availi ili e whale a wha. Ka mai ki o le leifongi, ka mai ki o le o mea asa mare potele sila whai. A o se tasi o alo lea tunu o lea ea o tawina i lea o ngā lea o le OCA i mangele po le Oceania Career Academy. Lea o ka muka leo maa ki pese so o tua ia male fio ngai ale au pepe. Ia te uku whape le ni pine o mantala o te whiwhia whailo atu. Ia le pale mai o le sāfolau. Ia lau fio ngā fuia vai ili. Ia o kakau rei ropo fia ata amata mai e o whaiu te amata mai. Ia lango o le tamo o le fitoi to i ngā malaya sa moa. Mai ane fo i le tala ngā lafo e mesi fo sa ngā lau whai. Ia tau fo i ele elo le lero maiava ia to lona fa sena masa le maiava le leva sa fa le tawama upu ia palu tasi le pule matua le moteli sala fa se mai lu o tau ya elo va ai nei va ngole fiafi ia paftai asiata tai fo ile nawa umana e tapena fo ifa fine to anga tu langa le ta fa ta noanga man maftanga nei tau ia sam fa nga le o le o ia ngai sa mo le tunu bo mona tof ai ole a tu atuia pe tati atu I love talinga ia te amata mea fo ima tu langa ta maftanga nei tai ao po pe ole a loka u pe se mafu anga o mai ai ia ko fa fonga I kala ka mai kero o mea asa io ia vai tu le I lafi mai o la ei ia ua fetau I tonu na fo I mare tūlanga la le leo lau whonga whiawhia. Ia o ke ronga o re kāmuka, kaka kāmuka siri leo o vai o la se kingo, kingo le lei e le o ngā au fo I o le toi ina. Ia o le a maa tala loa. Ia ina I sili tūlanga I whaamanino I awa o e le te mai moa mai. Le ai kaua mo e ruku o lua kaua mo e ru ainga. Po fia kongo e whalara I le la au le nei fui vai tau le soifuanga. Ole ase mafu anga wa filifili sa ka buka samo se fasina tata mai tala fu lele e tau a tata mai ele tu langa ole sa idinga malo I Nusila Pafkai siaka o usa wa onga le Kalesias Kristola pa ia sanga tai vai yola wa isavai sa o ave ai le kulanga whakamuka ia ma ole ngā kulanga e le whapeongi kamuka fale sa o fai mea fale voi o moenga o lau ia ngi ka mai mea laiki ia peore karia kulai lau fa fsilin mafua anga lenga nga pafala ma fau ma ile iku o fa fsil ma lo fa tai no nga la le sa ia ile ka ba foi le fa o sola e tu la ngol soifuanga I sa mo tau no mai lo lei ni usila dei ma sa e ka muta dei pe o le ase nga ruenga sa e mo ai wa fuai na mana o la vaina ia tau la wo fa mo fa ka muta fa tai mo fa silia siata o le tulanga la vai sa mo o unga o malanga mai ngeo la ke ave ma leo sa mo ku sa ngei ele ya use malam lama anga kele winga ile va ngor ka muka ngo sa ngei o whainga luenga I Warifale. Ia ai lua kausanga karunga o Warifale ai o whaakingo role ngā luenga o le avele a Kiliva. Ile THL. Sfur kausanga karunga o whainga luenga Kiliva ngai ma ngai kupe kulanga leifo ia
ia ia ngai vaenga e le o maua e lo mafaufau mea lo ke mga o mia sa o sa ili pea ma ia pe o mafuanga nga le ala o ia ngei kulanga ngei ia o se vaenga fo ingale ia ke au e ia nga mo kako alum fa nga wor kako kungu ia pe o le kalia kule lo fa fasili asiaka o sa ngei o felwa i Korea ave Korea mana ia o te ro foi o le to te la to le fa fonga mai o lo iai pe le o nanga le pesa ave ki liva fo e kasi le nga ruenga o fa lo ngol matua tu petele a le wo vai atu o ta tia o male tele o le se furu tu sanga ile se tempo pu a o le o fa pa fala o ma tu langa ia o nanga mana ruenga fo sai ai ai wa e tili alu walu la vai na ia faia le tu langa fa ka muta o ani tu o pata tu o ani vai nga sa o Sofia i lo fina ngalo la o walu e fela o fa ka muka ai wa ele muri la i ka muka kon kala ke foi ale wa e o sa o mai ya e su el pepa o le ase vai nga wa o Sofia i le tu langa asiaka man fa fonga ka ko kungu e lua vai nga o mafau o vai nga mua pesilia kia urkupi ya o vai nga longa lua pesilia kia ulo ainga o meanga e luanga o ai mai lenga luenga sa fenga luenga ai pe nga e kau kalai ma saungoa fo ngi kai au e mongi le kulanga se lengi ke le kupe sa e ola fai kau nga ole nga luenga e kasi le on o fikwafi il masinga ai ele o mau alo fia ai le kulanga peonga o koe sawa i ngei ma o kamo fai koe sa ili fas pepa wale vaenga peonga o ia ngei le whakamuka o le makua i ka ua o inga uloai o lo a inga o la o priority o le mea le mua ya a le mauana la fas pepa ele mwhaenga o qualify i isi mea sili aku longa le maulunga o ilang o kamwhaia i loa o le o kakia sacrifice umal mena o yeis furkausang ai so walwa se isu emen mena mawal fas pepa le ia na suia foi kulanga o se lengi ma me vaanga e wala var kausi ingo ai ma lo fa tai tau te le lo fa soa lo fionga fa vidili tau te le vaanga e lua foi nga foi mo ila toro fa fonga mai o lo filinga foi le lo kupe va ve maua ia ma se mea mole ainga e alu e se ronga ma vai la ko kua ma umantu futo ai loa le laua e sa fangai to tonu le a onga le te mile nei ke ronga e la koe ke ri fa pe o e ka fa fe tu la ngorenga ngana ia o tu la ngoni sia va no fa pe se fa si ka ukala e mo ia fa ngo fie o e le fa fonga me fo tanga tanga ka ko mai le fo nya onga le fa pe o fa to se le e tu sa o ma le fa fonga ai o angi fa mama avenga mania va no lo mo i te tauna fa lo to ele tu fa fkai asiak fa fonga ka ko o e awange i avele nganga ala tunu nei le ingidis ma awala e ke fefe o ia le va pe la o ka kingo ko le va pe se la pasengera ingidis ngo sa mai sa mo ka pusilia nga o le fie ye ingidis ora onga vengo wa onga e fenga ngui papalangi ora onga palang ai ora kala sa se longa o merka ika yo o ka fa ko ngang o fa sa mo ma kwa ingo sauna in mening o lo ke karsanga ku ma o nganga lo ku ma lalo yo ka ko yuso mo ko fa finge o ai o fia mga o mia le sosoang a wonge e fefele nganga ingiliseres ka ko nganga palangi ai ire kele le wala le kongo o male mavaenga le kongo i o le makua i ya nga mo ga ko ya nga mo oe ya nga mo ka ko fa nga lumanga e yai lo o umang fa au penga inga uma ila ko o inga ya le onga umanga la ko mawala bangoa wa selau pasenge mawa degree la ko le foi la wo mai la ko ya o ma ko ke mingi ia o me fainga luenga so se va inglese me ke popole ai
mea uma o lo mau le OCA vaenga uma la ye uma yo ke fia manga o mia sa ngaluenga kai mia ngei ke mau le OCA pe ola ule kalia ko siak o no ta ta mi lo wala mala fai ule ta fa ta no nga o man le te le vai liu le wa e sa no yai ia sa no nga fai o ko kongi so pili o le sine me le fa fe ko ke e ngi me nga ki e ko pe mo ngi ar kala le mo te fai loina e le ai se pili e to tongia ai ma fai nga so swani fo ya o sina tupe mo pe o ala uni ma fa pena fa fkaya siaka e sen makango fie man ma nga yon vai nga le wa e ka fkala ye o wa ele o kere o lo ke o nga fua o lo kongen ma lo le pili o le me se ka ko o mai sa mo ka ko ka mai sa mo o mai kongi silo umanga i pokalama le fa ngi silam fa nga so soangi mo o ma a wale fa o nga ingo ka ko a o kulanga o me o lo ka ko mga o me o le i lo a inga ma va inga support i lo a inga mai la o lo mo umma le OCA so ele ala se me ko e popole ai maro fa tai wala ofisiri mo na sa no fai ula ia o le ale le vole fai ka ui o le ale fa spepa le ui ai uma lo fa spepa nga o le ale ke le ko inga vai nga fon enga ruina o le level o ke ai i le lo o inga o ke level free ha ai o le mai ai la lo fa vai o le fa le kolpo ko moe se yo o e lunga le roof o le vai nga langa o le wa afangile a onga ia ai wa ke le fo ise malamala anga fa sidi aku nga o au sian ngai por kalama ia la u kali aku le male anga fa alo sia ka fa kai kele la malo fa tai ono le matai mi ia so no fai ona fa mai ai le ta fa no le vai ngol vefi ia sa mo si otunu pele i a inga ma wo e meseo i la tō o mana o mia le fisosoani i a li i mata mai ta i tala vau o ai e o lo pangatia i tūlanga o fia mana o mia senga luenga o le fautuanga si hau nei tangata o tangel pu mate lea wa te lea vanoa ta tala lea vanoa i ni usila ma le whainga malo lo ia i nei ono i tātou e mana o mia i tātou o le koa kelo kaka Pasifika i e au ko waa mai meo ngaluenga ai me sanga luenga whaka muka ia o kele o la ko o mai ele o whaungaangi whaspepa o nganga o mai aka muka loa ai o la vangoa le mo e ma ia si ia i fo ilau oe se lengi ana ngaka i le so swangi mo lo ainga ia ai me se ia kako mau arfia fia evi ia ene atua ia o la ulea koe kala muni aku whaftaitele lau fo ile makanga luenga ngei ile kalainga siaka mana fionga ala pepe mar pa ia lo ko ofisa ia ngala manga ia inga fo lo ngei kanga ka fa ka va ai ko ngei ofisa mal mar o nganga fa lo fa tai o ko vela ni o me po le wa bo ka malu lure boli nga fa malo nga fa tai tele lo fionga ala fa fatunga o lo nga fa lo li o fionga fa vai lili fa tai o le wa ta tia lava matau ama tulanga malu lo fionga ale wa e fa ta mala nga fa ngata e ta wa kamale fa spepa e ala ile pule le tautua ai le manuia le manai to mo se sta lau ai fa tai e ia tangata na foi le fa ilo ina mai ma refer mai o le ama wa ma fa trandanga pe au lia la songa fua ma to fa ya ta so mo le taimi manuia ta urumanga lo fatele atu manuia sa mo manuia to foi mai pe mai alta to malolonga o Amerikirisi masima whaelonga tupeta i lua se lautala e whase fulu o Sauni e le Pacific Easy mo ana paanga. E lua se fulu whaelonga mo Samoa, lua se fulu foi whaelonga tupeta i lua se lautala mo New Zealand nei. Whamole mole whaonga le tali fufonga au mai lau pasi e ilo ai ua mai au na whai tui. Mai fautui na foi le whaonga o le F-Pass e tutongi e tupe whaamomoli pe a whaonga ina o tātou ofisai o Tara o Tahuru ma mangele. Whaaftaitele Samoa le langlango i le nei tausanga ma ia manu i tele le kirisimasi ma le tausanga fau i ainga umo Samoa. Modisi whaamtalanga wala au le oval selau o tasi ono. Po le lua fitu ono fitu wiva fitu wha. Pacific Easy o lau paanga mo tupe whaamomoli i Samoa. Toi whatalo whātu mo whawhile atu Samoa malo lau fita whakalere vanga o le awhiawhia o whanga solo ai le tātou polokalame whai ufo ila undanga lau Moana TV. Tautai ia e malo tautai e manuia
o te fia e toi whawhelo ai. O lea u whaatasi mai le whionga le li puresini, wan puresini la leo reo si ei. Ea o ia fo i o le so upo le tātou i tū pa Samoa. Ea mese lava o lea onga. Le sao tau sila mai moa whaatata nota mai te o le leifoni. Ka mai ke o le ua me asa. Le wha mai mai. Ila pepe, ai le festa tala whawhelo e atu i lau whionga, pa i o la inga whalangilangi. Ea wa fo i le matua, mese o le whanfitu. Nei vanga o le whiawhi. Ia, whatalo whātua siata le nei teima o tai au. Ia, lau whatalenga fo i le vai malai. Ia, pa i e whonga le ala taua. Ia, tatonu. Ia, o lea ua a mata ona whanga solo ia tā pokalame nei aso. Ia, tatonu foi. Ia, o tō te leila tau o lea ua ai mese ta malo le na uman whatalo no atu. Ei hoi. Malo tai whawhira i lau whionga. Whaise makau ki or ka muka renga umakunge ia. O au le ua anu whakarangonga peho o koe mankua. Kasi rea ka ngaka ngo ai lau nui sa moai i meo sala matike rua i kei miu ke ala koe sa vai. I whaise ka kala ka marenga e te mutara toi sa vai sa mato ai. E whai la taxi se o usole sa vai. Ke ala ke ala kua usau tai se le weekend. Kasi leo o koe kau wawalaku. Pe ia or ka ngaka ne sire lo ia ui or lea. Mana ia tele le vai ngale na mafaatala noai male afionga ya fu availi. Mana e foi upuno mo mai nei le fionga ya fu availi. Vai nga tau e lua na fuai. Ona faatatia ia ma fa fala le tele se fu tau sanga mai se ona. Ia ese tuli matanga u le ufiali. Ata mai ta i pe o le tala masan. Ia i tūlanga foi o le to mai fa kamuta le pepe. A se ata tātou i fo i vai teimi o isu e fwe a vai lili tiketa o tau motel. O i foi. E loi a whai ana wha maoni wha tinonga o ngaruenga Samoa. E wala o tino mai sa ilinga malolo wha tino teimi nei. Wa a o mai fo i lea onga ne whakamuta. Ai le wha maoni foi. E le mwhai foi ona maua ia. Ke roi koe kuri mai anga tiki. Ai ui o lea. Ia a ua tino le leima la ma tili sa whaupopoina le fōringa tāla vau. Pe o le tāla le tusi fo. Ila whionga e fwea vai lili. Ai mana ia tele le vai sua na tau noa. I fwea vai lili le tūlanga leo le o whakamuta. I meo a vanoa e maua e le tangata e alatu e le leile a o ngā fo i le ngā o ngai kua. Ma le tangata la le whaafefe o ngor kūlanga o ngang. Wa tasi ale vai liu te loe tele ai na lape ai tātou Pasifika misio au Samoa. O lai ai le ma fau i le mare to mai masan. Ai koe ngape asia ka ko wa mi o le fefe palang. O le sisi sau noanga le vai liu le. Le amtanga mai o le tā whalauilo ino le o le aonga lea le Oceania Career Academy asiata. Lea la ua lua i fui a vai lili. Ia tangata lea na tā whailo atu. Le tūlanga voi le le ipopole le tūlanga le ato toa fo i o le ingilisi. O isi tūlanga taua o onga. A o lea sa o mai a whaatino lewa a matana na iloa i. Au e te popole i se tūlanga lava po a lava ni o ni tūlanga o whaale tonu e fo i ia lau oe au tilo ia oe au tāpenanga. O lea onga o lewa tāpena i a fsoswani a te oe. Mantuana o whatu si o watali i lena o mai Samoa. Lei ma se tusi pasi Samoan sau mai ia. E o fo i le tala noa i le ngangana whapertani e no watanu umene. Matua whaale tonu lava. Ai na alu lava i le aonga. Ma le whatutuanga. O lea e au mea le usi e tāpenanga uma. E fsoswani a ia. Lena i umalana aonga ia mail tau sangan tene. Ya la ferwa i mai fospa u lele. Maua uma tus matulang fa pena. Ar swinga le no vai ai. E tolu masina tolu na matala onga. Wasau wailoa alulunga le email. Fesota ia na ile onga le email. Ya wo vai atu. Ya wa mata na iloa alu fai a mata na luitau ia. E a mata na fai tau. Ono le onga. Ele ngata ina fatino le fainga o ngaruenga whatino. Whakamuta. A tau lea foi lo iloa whai tau le ata. Ia le ngā. Lea la pe ua i umelo lau tama lea. So le. Matua e sala tūlanga lau i ei. Ua e tala noa tu e whamai. Wai le ata. No fisili au e tanoa lau pepe. O fisili i le whionga whawairini. Kami kia ora leifo, kami kia ora o mea. O le ara kūlanga lau i ei lau whakamuka la kai min ngai o le ara i o le levo e saurikani.
saua mai la lo fa vai ka unga Ia, la vai le kalango o to mai e te maua mai o ile onga le foi tau sau no ile fionga ya le pepe o le vaenga ta ua sa moa me se fo le toi fa ma mafai nei por kalame ma nei fa la uloa mo tato aua awana iti nei ya lo tau mafai ona o se lape i lau tau tala le fa Britania o ko sa o kwat kala ngai pe kere fia ai pe e tai tangata e tua vai vai tele a tangata ta mai la e le fa pe i roso vai vai ro le lo ingilisi ai lo vai vai ele tatio vai vai ngam manatu fa tangata ai fio mai matala mai au fa fonga se sa nga a fia vai dili le fa mai sa wa nga vai yola ya tano vai yola pe o le o pa lang fa kasi le ai le nga tau tin no le soro le tamalo io che kasi le la kapi le nga ia o vai yola ele I alo ele I ana fa alo lo la le tu langa le o le alu fa folinga fo ile le lango le o nga ifenga ngui ia la amolo au e ke lo la utala ele o fu ko ma ro ko ngi fa ka muka le mai sa ngi le lo po ele stanga tale la su tu fu ava ile fauro e fau se fa le te la la papa au o le tau o nei vai ngor fa nga o le no to tara noa la pe fa manino matala la utele le vai nga le tongi ngopidi len sa no le fionga I le lo li ia fu ava ile o fu mana ia fa talanga ele se vai se tupe wai o le longa lua ile o me e ka unga pe ka ku sa mo o le meia ma le lua ia o tulanga ve o fe mai nga ku pe se tole au tatile yo o tulanga le e fa mama avenga o le sivanga ta ua lava le na mo mai fatata no nga mafuia vai lili o tangata foi le o la sa irenga luanga le lei e sa fai le kuria suko sa suko tau sanga o tu pele lei foi o le lava ele I fa ngata I le mafau fau e fia mo se si me sidiatu ele o fai atu la fa pea ele angale ngal bana sai mo alo na ia sai idi o le o manao ia ave maka muta e ia se qualification ina ia mfai ona fa tino se me le o manao ia e ngate foi la motato o la winga wenga temini ai le ate mafau fau se wa ona manao o te fau fali o te fia ka muta le la wei le o nga mfeona ya o nga fuai e ma faifona apalai le o nga le student allowance e ma faifona so sonia tu le o nga I tu langa transport e mfeona o tala na mai le o nga fa pele so ta vale e mfeona ye le card foi le mfeona felwa il pass so e mfeona e felwa le train o me o mai ya o le foi familia o nga e ye al tangata e uina lo dima mai le amatanga e o ai no mai ale aunga ai ni o fa fitau li tono le aunga o lau tamana tal noi ai ni fa fitau li le fale o lau tama fo na te tal noi ona e le upule le wrap around support e a fi ia le sosoani fo dele ina ia awoni ese me tuta ia I lau fo launga I lau aunga pa wan mele mana o lo Senior Career Academy ya oi ia e focus ia umas fulua masina maulo tu spasi masisi I lunga ia le tupe maua la maua la ngal wanga faka muta pe amat lo winga ile maua I ko inga skai fo ile nga mai o kong fai kalia lo ma le mo so lo to no mena le fai university e sai ile o ile me ku yo a va ne fa fo ai le ngata ina mai o tonu ai o fo ta I pe o fo ka inga e makua mo olang kolo a le sila va nga ta u la vale ti so no ina lo fo na pepe ele ngata I lai tu tono le o ngale o nanga e ma fai la au e sa fo I se me ko fa stress ai lo ma fo fa vang fa pe e vidi le ro kamale e singa fa ku anga le ma singa fa malu si au mo o e ma vang fa pe na a se atale ngata I fautuanga ai ni me tupu fo ile le ya o il fali ai em feona tal no anga I vaenga le I lau tamale le wa pe fa ingo pe sa connecta po se tangata so sonia e ye la to so soani fai fona fatino pe fa pe ye la utilo mai la to le mele tau le o tau a fiai oi il fali ia ona mai le la to se so soani o fa to vai foi le wi se o nga fa pe ai le bo to mana to foi le o mangole o le mafuanga e mana nao ina ia Tamiti Pasifika ia awani ese me fa le tonu ai ia le alu le onga o le wau tiro la to isia onga na e ofe tonu le university e tu I lo to anga lo pas o I
a e to'aga e ai la marisi fesoasoani fo'i le tu atu ono tatou tele fo'i o problems i le fali a fai e o le pole mawhaina whai lau mea onga ona lai pisi mai le pākia tau nipa ia mawhaina tala noa iei se iei ala inga lea e lo whatu la mela atu la onga vile leo i fo ai consideration e mawhai ona whatata no ia e tele nisi mau whawhitauli ai ia te au ia mo tātou tangata Samoa whaonga le avanoa whaonga le avanoa o le avanoa e au ngā teimini nei ono le construction industry tonu New Zealand. O tala umai tas whanonga le news. E lata le tolu sfurtausanga. O whaua whale ina iam whai ona accommodate le to tele o tangata e le ini whale tonu New Zealand. Ai mese au kilang i taimine. Mana ia ono le taimi ta te o i whai le malo longa ai o toi whaama mawha ia au e sau noa i tūlanga le na sacrifice ai ele whionga whia ili ia le sifuru mon tupu tausanga o Ave Korea. Ai ono le mana ye o puia e lua ma se no fa longo ia ila to fo to ina fa marusi au me o ngaluenga a wete faia e te su e so job I find a career mana tua o ngaluenga pinga o se mea inga ia ka wele ai o le aso ma wor me ai mo ingi fa kai le ku kai au ko usu ai maua atu mau o le career o le fa vai papa le o me fia ia lo to mana ngaluenga e tau si lo ai inga mo le na to fo me pe mai alta to malo longa le O le Oceania Career Academy, o sea o ngai mangele ua whaatui nei le pūlenga le fono mo tangata Pasifika ma Maori. O sea o ngai mawai le to mai whakamuta, whaapea isi anga wa eseste. E talia so se tangata mai le se furu ono i le wha se furu tausanga. Mai ha o nga fua li ima tamai tai wono fo maupese te seni New Zealand. Whaafso tai nei loa le OCA i le overu se lau, ono lua valu fitasi. Pe asi le website www.oca.nz. Malo lava pale Samoa le utoi foi mai tātou whaasalau ko tātou Porokalame toi wha malo i tātou company lango sua sa marianga le leilea fuo ona mawhai ona tu ina atua tātou Porokalame le aso ma le aso leu pepe o utoi foi mai ia manatu ia ole whaisina vasa i o le tātele noanga i le tāonga leu sia i langa keiro le mele laku la ka wongo o le fia whaasalau ai ia o le mea kongwanga le la boso mai ai sau ngolo i me ofisa songinga ia le e follow mai kua. Pea ula o koe reconsider pe whauau Pokalama pe la o join o le OCA ma. Sa ta mauna ingalo ya ele whaler tau a ingala sa e whaia la ai tu a whaere i umana. Se o kero mga iwa veilor kukudu. O le vaenga taua. A whaia o le te sisila mai ele Pokalame ele nefiafi. E te fia onga ele OCA. Anga isa o nunga tatu website www.oca.nz. Ia pe vala au ia le tatu numero o Varselau ono lua tasi valu fitu tasi. O le fautuanga vave ni te ua tumua vanoa. Ia fatu ato e mole so vanoa ia Iulai. O te mina to ai. O le aso luas fuluma le lua. Luas fuluma lua le o February. Ia ele aonga. Rona winga. O le tumua o avanoa le nei kuata ia tapunia loa ia e toa ia tu whata atu e maua la loa avanoa ia Iulai. Vai ke wa ele ve tala noa le na whai le manu le na tua ia tua tapuni le walanga ile o sau kuspa ia. Ia e na whai loa mai le anga e tea. Ia vai e kau oso kune le mangu. Ai kapungi loa mai ka la ango. Fasa. Ui o lea. O lea ua maua keise si Samoa. Le ana manu mai le tala i lea sonafi. O lea ua maua ia keise se fulu po o ila tau whaamaonia. Wa afia i le whaamai na malanga atu. I le waa lea sa taunu mai Australia. Mai le toa telo le pasese sa iai, toa se fulu ua whaamaonia. Toa iwa ila tau lea sa whelatai i no fua na no fua ila tau nei. O le fo ua whaanofo e sea e le mauta ngase tupu tapasese i mototua. Ia, ai le ngata fo i leo le pasese atua lai whaanofo e sea. O le hase la ngonga ngau ia o i rofi o ngare o pipi wa o Samoa e mamae le tawa i o na fulu. Ina ua saule tala. O le vaenga mua lava siata ia e pea o tātou uma. O le popole. O na leo tātou va ai fo i tātou i New Zealand. O le fo i tātou au titilo te melo tupu i Australia.
ua matua toʻatele latou maliliu ia o nei foʻi New Zealand ia e mo ia o lea e le o tele nisi o maliliu ia ua tele na afia foʻi i tulaga i lockdown ma tulaga faapena ina ua sautala faamai ua taunuu atu le faamaʻi paua le mea na ou taumafaisoesue po ua sao itua ona o lau te iloa o loo maumau tutū tapenaga tatou malo i le puipuiina lea o latou foʻi e taunuu atu a fai la taunuu atu faatino o latou test i loa ia la e negative na o loa a mo nisi ua positive o le maua i tonu o puipuiga ia sai la sina tau mafanafana tulaga na ia ae e le ia sisi tuna ia ina ona sau am na muamua o tagovili ia le ia le matou aiga vatu o ia tou mask ma tulaga faapena tau faitete le feoaʻi ia ae te ua ina ua manino foʻi le aumaiga o le faapatalaga o le tonu isolation ia pe o ina la ia la sa tatou iloa po le foʻi tapena le tatou malo i tulaga faapenei malo faafetai lau folasaga le aupepe o le fesili na lagalaga i le palemene le asoananafi na ua manu mai le tala lea ma faailoa o le tulaga lea na tu fesiligia mai e le faipule o tele lopo ia le faipule o tua ai safata le ana le sa ilana fesili lea pe ngai loa i su ngai o e maua le faamai ai amai i Samoa ma le tuafo ia manino pe o mau kui e kera vea i siama e lea ia ma se faamaumauga o sau e umaro kui e lua pe konu pa o pape o le papa fo ile le fiki a faamai ia oe e le se faamaugiaga faatasi o lenā mea o le tagata fo ile na maua le Omicron le sau i le usila ua uma le pusta ua uma tui e tolu a le ai e uru ia le faamai ma le tua fo le tui e faamāmā ai lou aafia ia ai e ke maua so e tau foi la ona no fale sa tui a mai fingangalo o tatou Samoa o tatou tau le pua malafu ma le tua fo e fitu se furu lua i tūlale iai le tūlanga fo i le tatau wai ona mamalo siaki ai te le ioso i le vaalele ina ua umau tui e le mawhai alanga oso se oso pai kongo le vaalele le ngaru i Samoa e au noa ma le pasi iai inga nei ia peitai mai maue peanga fesiki ngo le meore siama mai mau peanga fesiki ngo e ke vai kwa o lele mai tulou fa fonga Samoa o lele faalango mai ai ka ngo le e esi a seata le ua taʻua le fitusulua i tulā lea e faatino i le test ao le io e lē faapea uma lona fai lau test na o mai lo le io tagata i lamalaga i Samoa nofonofo lo le fale lē toe feoaʻi ioe lena a faapea faatino nei lau test o taeao e alu fai lau faatau la foi mafai ona e maua le faamaʻitemina o le aso te malaga ai po le malai vaalele fo ia e o atu malai vale na foi mafai ona e maua o le uiga lau tala e lē o le au tatou iloa ona o le fitusulua i tulā le foi fai New Zealand le fitusulua i tulā lea e lē faapea uma lona fai le fitusulua alusaʻa o lona malai vaalele e saofaʻi ai seʻi a mo me lau test i lesi asa ua negative ia na iloa lelei ia laia e tele i toe feluaʻi se mea e lē o mafai ona faatino na tulaga pau leo le auala le mafai ona faatino le taimi nei fai le test e lē mafai foi na e oso le vaalele leʻi fai soutui le winga na lo ta ai a ko fo yo kui wa iai uma tapenaga uma ae au te tatonua o le vale o le le fitusulua i tulā le tele na toe aafia ai isi a o le malaga atu ae faafetai le atua o lau e tapenaga e mafai ona taunuu atu ona puipui ai la ia lea auā e le o mafai foʻi ona tatou toe foʻi le taimi nei i toʻina tulaga foʻi lele o le taofia o malaga malie e le o toe ia se atunuu o faia le nā tūlanga, ona o awhianga fo'i i le fia avato i latou ua lewa na pangatia ma manonofo i atunu ese. E le whamtalanga no whaalongo atu. O lau whamaisi, se o lewa mana o le malo le mo te nofo i avatu ia mātou. Au fia ofo e vai a inga, wa lua tau sanga o nonofo o ese mai a inga. Ngā fwoi tiri fia siat. Umina e le vai lo a inga. O we rua ko rua so esero matana pe minoi vele no au e sau no le pe le vai liu le pe vai nga ta o le e moni lava mai mau pe na fa pe le tui e tui a tu lo tui a o nei eske pura le vale le e mau a malo resort anga o le fainga au te lo ala tau te le se ava no italia ni fai tionga pe anga fa pe ke ra ku ro ye le vale le tui o e mo mai lo le resort le tai mina vana ai
sa o finga ma ko sa vai no ele ai se vai nga fa pe na tu pu te mil nei e mo mia le umana tui ave fa fala se itau fai su enga po ole ale tu langa awa anga skai sa anga umang ku yo e pe o skena vo anga skena kwa o so mai lo kau te lo e siat te tal tonu wa e se te mi tau te o tu langa na ai mo te mi nei jan watu am lava lele fai lau test na ona fei o mai na ya tu mai o te pau mai awa anga skai dinga yo e tau ala le vai ngale ai paula le fautuanga le la atau vatu le tau tai ai me se foi ma o le fionga e au pepe o faukuanga le o faukuanga pikosi le nga kaua e awai nga i pipisi lau tele ino fonga fai tele sa mo o e le wa afia au lava nga e mafofo ke sola i kua e sa olo tala le fa ia mama o ma oe le toi fai o mele sa fai e se tasi fo yo o so le nga le la vafa akari so aru kala la kupe o le Western Union e wala tele ai le se fa mongia ngo se fa i marsiam ai o le fautuanga ele o faut ele o fa tonuina le to fa sa mo ole tangia le pumate fa mole aua mama mau ya oi so le ka fiofi ai ka ma fai fo ia fai lo ma e ke sau ya ono la fa ya la kala le ngo fa pela le na va tu le fa si fo sa fautuanga a fai o e te whaporokiki lo ma fau. Awane e fai ono lo wita te whainga mā lola iai ina e pipesis wha ma. Nā waku sa ohala ukala. Monia. A whapeo o e ke HRPP po o e te fast. Tu sa ohala uia tala langa e sili pui pui ar keimi ngai. Au fo ina e whapea au ki re popole la wa ai la iai langa leo vai e kungar whainga mā lo ki re kari yangar whainga mā lo la uponga e whawhamaripa ma uaru ke ka mo e solo e. Mana tuau a inga alofa i lo a inga. Alofa i e o le a afia. Mole. Ola ule fautuanga le pepe. Wafta ya shat. Ora vahanga mua fia failo atu e leo mau ani fōma. Ma te leo ngā lulu e tono o soi fōma loloina. Ia aena ona vatu whātua lalo. Ia tūlanga fo i mea lo tupu e tono se o tātou aturu. A tātou tu ile atua. Ilana taita inga malana pui puinga fo. Ina ia vave ona toi mawole malosi o la tau wa fia. Ia ma vave ntoi te atu ia lwha mai mai la tau. A o le ia nga ia tu na yo tātou ainga. A wale mea mo ia o le taimi a sao atu ai loi whafo. Ia e mua tātou au tilo na yo tātou mātua ua mātutua. Le au sina. A wape o nā lela a mata mai ai. Ai, whaftai mo le whatanoanga le nei aso. O lo ke vai e kura pepe e le whasifono. O lo te vai atua i eile. O le eringa o se ongo kausanga. O le Tasi iwo no lua. Tuto tasi aisio tātou mālo Samoa. Ono sfulu tausanga. O tausanga ne whailonga ili ono sfulu tausanga. Ia talu ona maualo tātou tuto tasi. Whatino le tātou mālo. Whatino ai fo ia tātou tonu. Whau mai e lo tātou sa. Leo tātou o manea so leo tātou nofi New Zealand. O le ke maranga Samoa i rongo suka o Samoa. O le nau ta ingale na. O te fia o Samoa. Ia o iai le taimi, no iai le taimi o le 5 Pe o taimi na le whailao whamisiona. Le ai. Ia, sa o. Ale foka di. Le faile 5 tamana tua. Faile 5 la foka sa va il taimi la. La tonga le 5 o misi go fia sa wa o poru. Ai le mo so over no le va. I le fa fi fianga foi le reka muffin ale fafifianga le au konseki foi no tu sa mo le na fafifianga. Mari le ngo to li 40. Ia li mo melango UP40 mai ol ko nga fa e mantou se pati. Ia le na ai ua vatura vaenga lea. E ma fai a va pe tau sa ilisa u a fio mai il mantou office. Lo su valuti Lamby Drive. E te bawai la le ipo e mua e ingu le mai kau mafar kamale. E le ka le so mo yuni. Le fa ilonga ai. Na mantou e mawai. Ono sfuru e manga e fa ongo sfuru karika. Sia tau sanga. Fai atu le pule o tātou Pu TV. Ave tā ue sa moe. E ave tā ipu ie. Wha manatu ele ono sfuru tausanga. E lele wawe ave o tausanga. Manu le whatua ia Januari. A wakua maua isolate mo ia maki. Po a perila. O le are whainga e whai. E paore mea o le ile ono sfuru tausanga. Tauta ia elna le vanga le fiafi. Ono le tātou teimi. Whamangaro se la manga o le tauta mali i sa moa. Ulu mata fo lau se le sono le ne yaso. Ai me se fo i o moli mau. Ale fionga ia fuia vanili. E ka malo mo la songa fua. E whaau au wai ia le talaanga o ila ua nei. O alom tam whanau Samoa. Le wai tutonu
o le tātou waonga. O le kamai ki whairare ua mea asa le asa ula songa O le tūlanga nai mana iai le whaatata noanga le wai ai. Le wai ai tai o palauli. Te tonu o le tātou au si ai. Lui tau wai fo. Lui tau wai fo te leo tupulanga o lo tau sa ili ia se mea ngai ai. Ia ai tātou tu i le tātou pokalame la songfua. Ia se tā wharangalonga fo i se whetalainga fo a tāpusoa. Ia awa fo i le awa atua i le tātou aonga. Ia le na tapusoa le leila, tapusoa le la saula so e no taleanga i Samoa no le tātou whilo ai. Ia i le asonga fua awari tia le tua le loa tu le weekends. Whai mali e lusa. Ioi. Au fo ki so ngau leia manu le penga. Ia mo so malosi mo le fionga i le whalangilangi le fionga i le upepe. Ia whamangalo se tautua lau Blue TV au ri tia toi mo le dei fiafi. Soifua mai manuia. Tautua ma le au nanga le mot tau sa mo service station nei tona i mata. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele o nisi o mata au nanga i se ese. Ai le ngata foi le, ma tau te sea ke ina fo i lau ta vale. Siapa lah yang foi suau mau lau tapan. Afai foi vai pa olosa. Awala te pon matu te siapa lah yang foi e mau lau tapan. Molo no posila mua tapela lau ta vale pe auto. Lua tapela lau telefoni tai me utu ina lau ta vale. Male vaenga mulu. Mana tua fo e matua i whaasaina lo tau makitapa ai no fuanga whapeni. Ota Samoa, ole ma ota mo Samoa. Ma do te fia e au na pe mo o Samoa. Maftaile fia mai. We'll see you again. God bless.